Abademokrati bo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress batangaje ku mugaragaro ibyo barega Perezida Trump: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Icyaha cya mbere abademokrati barega Perezida Trump gishingiye ku cyemezo yafashe cyo gutinza imfashanyo ya gisirikari y'amadolari hafi miliyoni 400 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga guha igihugu cya Ukraine. Perezida Trump ashinjwa ko yahamagaye kuri telefone mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa karindwi gushize amusaba kumukorera amaperereza kuri Joe Biden mbere yo kubona iyo mfashanyo. Umuhungu wa Joe Biden, Hunter Biden, yigeze gukora mu nama y'ubuyobozi y'ikigo cyo muri Ukraine gicukura umwuka w'ingufu gaz cyitwa Burisma, kiregwa ko cyamunzwe na ruswa. Icyo gihe Joe Biden yari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump avuga ko Joe Biden yakingiye ikibaba umuhungu we. Abademokrate bo bavuga ko Perezida Trump ashaka muri aya maperereza yo muri Ukraine amakuru mabi yo guharabika Joe Biden kuko ari we umuteye ubwoba cyane kurusha abandi mu matora yo mu 2020. It is an impeachable offense for the president to exercise the powers of his public office to obtain an improper personal benefit while ignoring or injuring the national interest. That is exactly what President Trump did when he solicited and pressured Ukraine to interfere in our 2020 presidential election. Depite Jerry Nadler ukuriye komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite ati ni icyaha iyo perezida akoresheje ububasha ahabwa n'umwanya we kugira ngo ashyire imbere inyungu ze bwite yirengagije kandi ahungabanya inyungu z'igihugu. Ibi ni byo Perezida Trump yakoze neza ubwo yasabaga kandi yotsaga igitutu igihugu cya Ukraine agisaba kwivanga no kumufasha mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2020. Ijwi rya Amerika. Icyaha cya kabiri abademokrati bashinja Perezida Trump ni ugutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko nk'uko Depite Jerry Nadler abivuga. When the House investigated and opened an impeachment inquiry, President Trump engaged in unprecedented, categorical, and indiscriminate defiance of the impeachment inquiry. Depite Nadler ati umutwe w'abadepite umaze gufungura anketi, Perezida Trump yatangiye ibikorwa bitaraboneka mu mateka byo gusuzugura no gutambamira amaperereza. Abademokrati bavuga ko perezida yishyize hejuru y'amategeko, hejuru ya rubanda, hejuru y'inteko ishinga amategeko, akumva ko atagomba kubazwa ibyo akora. Basobanuye ukuntu yanze gufatanya n'inteko mu maperereza yarimo imukoraho. Bati ibi birasenya demokrasi y'igihugu. Akimara kumva ibyo ashinjwa, Perezida Trump yahise atangaza kuri Twitter ko ibyo aregwa ari ibinyoma bikojeje isoni. Ati nukumbonerana birenze urugero. Naho umuvugizi we Stephanie Grisham yashyize hanze itangazo avuga ko ibyaha abademokrati bashinja Perezida Trump nta shingiro bifite. Ati ntibikomeretsa Perezida Trump ahubwo birakomeretsa abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Stephanie Grisham yandika ko Perezida azavuguruza ibi binyoma muri Sena kandi yiteguye ko Sena izamugira umwere kuko nta cyaha yakoze. Muri iki cyumweru nk'uko Perezida wayo Jerry Nadler yabitangaje, komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite izakora itora ryo kwemeza iki kirego. Nirangiza kucyemeza izagishyikiriza umutwe w'abadepite wose nawo utore. Abadepite nibemeza ikirego, Perezida Trump azaba abaye umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu mu mateka y'iki gihugu urezwe muri Sena igomba kumucira urubanza. Ibi ni nyuma ya Perezida Andrew Johnson mu 1868 na Perezida Bill Clinton mu 1999. Perezida Richard Nixon we yahisemo kwegura hakiri kare mu 1974
mbere y'uko umutwe w'abadepite usoza amaperereza wari urimo umukoraho.